Asanteman yam before dia, Asanteman yam and this for so dia. Yen never cook near mining, but near my air coso temidie, semi what Timmy were coming, semi head trouble air coso mining mono. Yet dear who I bet boy, you bet me see Asanteman and open in the company bonacano. So, a minute Otumfuo when you just kaya confronted you, you must and send me as if some catching. As if some catching, then you be what dear Asanteman tell you Otumfuo to no so was a what is Kajaso and 20 minutes, 20 minutes, ye Nana, Crobias and Tokotoko, ye autonomy for Asanteman, Wadaroma, Nidiamwara, the Slopa, Yantia home from Mountain, na Asanteman and home, na Santemania Crabeshe, na Asanteman and Bedimu, Ewo, Ghana could you say, didn't say, Asanteman, so you was that. Sikajatia, you was that. Autonomy for Asante region. Autonomy for Asante region. Autonomy for Asante region. From this time, we be here now. Free Krobia Asante Kotoko. Asanteman yam before dia, Asanteman yam and this for so dia. Yen never cook near mining, but near my air coso temidie, semi what Timmy were coming, semi head trouble air coso mining mono. Yet dear who I bet boy, you bet me see Asanteman and open in the company bonacano. So, a minute Otumfuo when you just kaya confronted you, you must and send me as if some catching. As if some catching, then you be what dear Asanteman tell you Otumfuo no so was a what is Kajaso and 20 minutes, 20 minutes, ye pay near home, Nana, Krobia Asante Kotoko, ye pay autonomy for Asanteman, Wadaroma, Nidiamwara, the Slopa, Yantia home from Mountain, na Asanteman and home, na Santemania Crabeshe, na Asanteman and Bedimu, Ewo, Ghana could you say, didn't say, Asanteman, so you was that. Sikajatia, you was that. Autonomy for Asante region. Autonomy for Asante region. Autonomy for Asante region. From this time, we be here now. Free Krobia Asante Kotoko. Asanteman yam before dia, Asanteman yam and this for so dia. Yen never cook. Autonomy for Asante region. Autonomy for Asante region. Asanteman no yes, autonomy for Asanteman. Edini yeso TVGH. Busu edini yeso TVGH. So when you subscribe, we no subscribe channel, no like, no comment, no share them out for so you be a day. Ashe, and then was some for Alaska, Majima Kunya, and you may, and Majima Kunya, you make so TV Busiana, so TV I have four, my dog for you know, Chimo Ghana, Hena, Michelle Bibia. Me mammy will shake Mammy Bia, happy Mother's Day. I Muntina Jaya baby, Muntina Yasia in the pa, and nay, ye won't come one who dear yet Tiasi. Semuni wa enka yesu ye ni ho ma asase nge beda yaba entino ba tan bia wo ewiase ba bia titiri Ghana miami krom Ghana me wo hye maame bia happy Mother's Day onyame ntom nkwanem oma nkwatenten oma wonyini nche me maame amasewa me ma happy Mother's Day se ja wode me adum Ghana man ya wosusu wama sebie e wasase suo eni menuanom nyina se ya wo hye happy Mother's Day e ma wotri nkwa se enne ye mamefo nyina woda mamefo nyina woda chia me mame na ba akososo sisi mame sisi anti sisi uni ho anefie ayedi wo hono ma na aja eniji aba fie ma wo ho mfa wo de enzo ma wo speed recovery se wo ho beton enche bia abusiafo anwumre bye ye life yi ye pese adofo bia u follow ye so TV bia no wo fa number na e da screen so wonom no na wa frɛ na wa wishi wa kan bi ade a kyerɛ wo maame na onua ba bi ne wa so ho wa wishi bi na so TV for so ye bɔ anan kwa abontene na no pɛyi ekutwitwa interviews kakra ebuse maame fo binom de no mo ka tse mawofo de no mo ka tse se bi o mo maame nom nya ade anti ebe body amawo na mo so matie no mahu bi na mo so mo de mo de aba mo de wo de ba ebe free be obi adin na ya chia wo de ama wo mu nyina ne adin kan kese pa koma Krobia Asante Kotoko yire Lady Julia wose wo hye maame bia happy Mother's Day wose yemfa ne nchi amamo wone Asantehemaa na Asantehemaa na Asantema papa bi wose wonso we hye obi bia happy Mother's Day yesu yese na Asantehemaa happy Mother's Day o muntini eti baabie sikadwamo ho ba mayen mommo nkwatentene yesere nkwatentene de mamu o sika ne yedie sabie minim se opem so no de mo fa no kwa
sa embra bebre asante de esrema Ghana ne Asanteman nyina ne se Asanteman nye krabehwe emma yen ha nye krabehwe ma yen sabio yedamo ase samuso mode krobia Asante kotoko adom yen amase wama ahini aduru baabie wana ama ahini ayefe wo Asanteman mu ha wana ama ahini ayefe wo Ghana man mu ase ai first na ahini na sabio nche dan nya na yi kese sa enye mu sa so sie no krobia Asante kotoko Otumfuo wama ahini aya akono keke wama ahini ayede wama ahini tese wodwene me wo de menka kura wama ahini tese ayeda ankasa nti Otumfuo oseretu e otosum yenu se ai wotia Ghana emanyina owishi obia happy Mother's Day ai happy Mother's Day nti no de Otumfuo ne Lady Julia ai ye mame ba ko pe ai ye mame ba ko pe Probia Asante kotoko hukani wose wotia obi bia o magana Asanteman nyina happy Mother's Day ai ahemafo nyina Lady Julia so wotia mu nyina wo mu nyina happy Mother's Day na mentomo nkwanem onhyira mu na mo nkwatenten emma mo entiabusuafo ye nkyere ho no ye bekwa akotie ye maamefo no bi o mo wehye o maame no ebi wone maame nte ase ne maame ewu ni ade ha o ma wehye o mo aka nkura sese ma kyere o ma kan bi a kyere wo mo nti yenko nkotie omo nsem amde tu dwama o mawofo emra ye ba ye betoa dwumadie no so e de amamo edi ni yeden so TV GH nti yenkomra sesia me wish me mama baby oda bia be mano happy Mother's Day ena me sanso e wish e manyina Mother's Day oba bia oyo ba time bia wawo onwo ohe obi baso a oye mother nti me wish o munyina Mother's Day that was so me wish my so Mother's Day did the same Juliana Mama Juliana what to find other Roma Oti region oh is happy Mother's Day but we didn't say within the Jennifer Cote or Akotia ya ote kumase asafo high fine but Roma abrotia okay entino abusia ya mami was a very good woman she's very kind odonipa penipa sempa tamema ha odonipa also we say mami ya wo free muko ojen happy Mother's Day ne na siba nimpon ya wo oti region didini bi wala Roma Juliana mami Juliana happy Mother's Day o nyame ye dai onshira o onto no kwam omanyini nche bibiri wado aso awon be ma papa ile mana dai aware no mami Juliana yedo wase bye bye obaba udi de say Jacinta Quente. Yeah, what's it fine? Amete ahojo. Bachan. What's ahojo? Bachan. Na o ma made more fine. Chonejima abrotia. Abrotia na fine. Asafu abrotia. Yo. Na ene ye Mother's Day dey na o ka che o ma me. No awofo ne ma me fo nyina o so ayo be. Na mi shira no na baye bibire am. Iti mra yo wo mi ba wiase. Na ma me abra o me tina me man embre enye kwa timedana sefanya mission onto no funding yo e beda se na na so na na tiase but so dipa de say dipa ya tapopaka oh okay but so na wo free krobe so borga yo and then na ka kire awofo nyina wo ma me tiase wo ma me tiase that's right enti wo we so ma me happy Mother's Day na ka kire ma me oh borga Mami, me wish you happy Mother's Day. Mami, me wish you happy Mother's Day. Na min sraw. Onto kwandem. No man kwatenten. Ne nyini che. Eye wo ba. Asemasi. We asemasi. Bodi. Tapopaka. Oba
Oba. Baby, I'm a pomade, fashion designer. I from Obofo. I'm any Obefia, Pepe. What Asafo. The normal, 92. Better than Sepa or Bambo, and Sopa. Now crow, the Kawi, Edemano, happy Mother Day. Say now, couple, which land be your toss with you, with the mammy, and so Eshe, or no so mano, happy Mother's Day. When your couple in the age no man of Quatentine and Quam or Dean Womb. You be down it down. I feel ever call up by Samrina, yet I see what they and come now. Oh, mom, pipe, near mammy. Now, Mr. Drew say, as I said, Menso, yes, the Asha mouse here, every fino, so social man, the city too. So, mad, you want me, say now, coupon, and the milk anymore. Menso, say, look, crowd as a 7 top. And one day to the war, and Sana, Yamiat a creme friend in someone, may Yaman, T. Yamin Shran be brave, the man happy Mother Day, Yamin Shran, or ne, or mammy, or mammy so come. O mame meyere mame ono so nyankopon hia no se na wase no me wa wase mase no ti ono so wo tetiment ya nyame hira no ni sei oba efia mame ye ba fia aha nyame hira no pa so wa wo oba me nene esaye no me nya ohaw bia nyame hira bebre nyame Emma no abode nyame Emma no kwatentene nyame Emma nia odine sabeso bia no enye ye enkanka ne ba fa odina mamie me ne no wo sesi a enye ono a enkamini ba bi gina waye bi nyame hira no nyame kanyina ne se happy Mother's Day kia itirimkwa sanse yetiase mamefo ana ready for see do buy. They say, "Oh, man, no, no, said it." And they see you call a good young. That's yet, yes, name mammy for Adunti and it's yes, because over Dammy young for 9 months and easy. Now, mammy, but very as you know. Now, it will never say, "Dear, can I say a radin shroud?" Said Mosunti, Naiba, and into the mechanism, Mammy Papa Biara. I'm a Papa Biara, I don't know of the beer because I knew Biara, one I am, and I knew young so I am. We go on work and so your batampa, this one so your batampa. But the S20 said, Radical boy, now I'm afraid of my answer in DI. I'm a forbidding die, your master said, yes, now soon be at me up a fee. Since a few year, Ejina Mammy for yes, sir, rather say, rather moment, I'm what the answer in tear. Now I can't be a bubble mammy for, I'm a timidity, Abua, a janum, ama assume you have a fee, and you have a fee, no, a rather fun no more. Timami Funina, me person be a free mo, my wife Rashida, a jet when you're a baby caught here. Nasmada, oh, you're a free mother, Papa, but I'm for 3 years in Anna. Free Basela, Obia will name me be and Mr. Stella Merino. That's what the man will be Piara. Radiato Moja and Colana and Colana and so Radiato Mobia so and where the mechanic say a rade, a man, a double papa, and for my now I'm a Tiasi. The man is so free man. Hey, what's up for a day? Come on, we just well. And yes, but Yako open away about Tampano, Sasso Ediaco, the mechanic say, your mamma, me for you, I'm a full net in Qua, a rather more my Emanom, now Muntimina, now Muntimco about and for my not if feels so, Nigia and Murphy. Since any jelly fear, if you ma or Bama bet me the Sika as fear. At 20 mabe fee, but as soon as you be fee pano, Ejina Yama Hamso, Terradin Shromo, no more Itrinqua, and for my Christo, and Munyam, and Edmo Bibiara, so every yesterday. Amen. Amen. I remember that saying, I mean, dear. Also, of us was already saying, I saw your faith winners family. I will find him opposite old Damicum. A damn yellow and orange pharmacy woman as Abrasano Surwa. Okay, and in the face, I'm a Kumawana. Okay, but so much. Maybe any somebody you know for Pacano. I see old Amakum, right? Old Amakum, Bapal, and now what to find. As I for fine.
The cancer for asafo so bebre. Me wa asafo around labor. Just yeah, we so high memories. And I have memories. Memories down o sane ba asafo castle ne e de ka. Pia. Na wa 40 ase de. Ma me na ti ase. Pia. Ne se wo ne wo wi. Yo, ne de na o ka che wo ma me. Me mame eno ba tampo wo me e fiase wa papa bi mo fe ono so wa asafo BH143 mama ne happy Mother's Day nkase nyankopon hia no bra wa bra mu bebebe nyankopon ma ne bra nya kwa wade e ma me so no no so ne sense form no ni ne bra so aba te no ote men kan e obalenda ma happy Mother's Day wade hia wo ya mami mu mami o de mu fua happy Mother's Day thank you The mami did say o de vera support be di en ko fodi mane fiasewa mami fiasewa ya ne brof di Vera Sapon BH143 Asafo BH143 Asafo yo mame Oton drinks e we fie na yo beday mame so ase happy Mother's Day to you mommy ye do papa o manyina pe wasem ye do papa ne ba mod so ne baba akoso ni nana no oba no na so oba no eh ene obey ne ho ayefe oh wow then I got your mame una nzo so so yamisha no man important not nice da una na e na mame ho na pe na sem mo nyina sem na mi za oya de pa oya de okay obapa e beda wase e wo so TV di madie so mag obapa magi na waduma ni dindi se wada roma Majesty fashion yeah wo fa hin mame asafo fa hin opposite Colombo Sport memories okay te kumasi obi a opese opomade bia no odu yeah memories ana se Colombo Sport wa obedu won wa opposite won na ekwa no beto obapa mage fashion na owo me wadaro mo enne ye Mother's Day yeah ne de na ho ka kire sebio wase ana maame ye wo ene a wo fo yina wadawroma nkono sem ampa na Mother's Day te kam maame tiasia kafra kwa ye bi pa obata bia ni kuni ba papa bi obata papa bia ni kuni ba ebre ne ba se de maame site ye amia du se senko tiasia na se ba na pa sa so na mase so afi ono so ntiase se owo be ma papa bi ma no na minya na ware e papa di say Mr. George C du papa e chia wo so ti fo nyina chia wo hwefo nyina so mo chia wo e chia ma me so wo firi mu ka ya kon so kafra nti tende mi dina ha me she awufo bia oba papa bia o hwe ne ba even kra de wa mu a wono so tete akra ma onyi omu nyina me wo hwe omu happy Mother's Day me bia trinkwa wade nhira wo sane ye omu nya opepe o papa ene adoye e ma wo mama wade nkoso no nto wo mu nkwa nhira wo da amen yebedase me bedase ni pacho fashion ni bi wadaroma Majesty fashion yema me ye adwuma me obatampa ya ne sofaya oche landing sofaya oche bijo fe na joji wa otimenka bi obi a mekase radisha na onye ne kesi fini ma okuche na enyi ne kakra enyina na esese radisha onye okesi na ye tobinbe any mpai bia obo secret place bia obo kuma twade oti enka ma ani obusuafo e wogana ana to drama no wo mki abateso yo na mamefo nyina da okache mamefo nyina na waware de bigina waware ko mpra
Now, what's this way? Before they hate me, now Okay. I see you Majesty. I don't want it to be for this day. For this day, it's a power. Papa, for Moon is mine. Moon is mine, says, me in film. What's my camera, Nante? A man here, I want a bread. You, but that's Mamma for movies. You catch you with some na mpai bubia mubo ede maye ne no ane de nam ye de kamuja ya kazimi ya tete apo ye mpai ba mubo maye ya mishira de sirema yes ebeda ase bebere bra edini bi wada roma wajuma be na wo ye wada roma to bi obi ye bibia on frɛ wo printed banners, printed stickers, printed brochures, printed pen, mug, t-shirts. Yeah. For number 2 jama me wada roma. Yeah. Me aka my number is 0544 815003. And I'm a boss. I'm in Nene Juma. And also so the Ike. The number is 0243 You met my catch mama why in show. Okoya de obi kwa enne ye Mother's Day. E dey na ka kire wo ma me ne sabi wo yire no ne sabi seven brothers on brafo nyina. O be da sipa se odisa akonya yi amame na de ya ka kire ba before nyina ne se Yakobo ensure me nyina se de ma before esi ebrewo enkwala ho se de usi brewo ye ho efu ye bonfrase ebe drum pempenso bi awade ebe dru abrabo no obehwe mu amamefo brepa wo ye ho ti dru da bi se na ya mpanya se ebe mo so feeling se ebre ne se de omosi ha wo no ewe ho na ya appreciate na yes we wish all mothers across the globe Mami Funya, I wish you a happy Mother's Day, especially my mother, Mami Connect, my friend Mami Connect at Activity. Yeah, at meeting, right? Yeah, okay. They wish you a happy Mother's Day. And then my spiritual mother, Lady Reverend Joanna Osei of Bakames Royal Ministry. Okay. I wish you a happy Mother's Day. I wish that God bless you, God bless her. And then my so because you I wish them happy Mother's Day. God bless you all. But you didn't you? Mr. Isaac. Yes. You must have you many. You now obi person print BBA. Now my no feel na womra fine. Grace Media Asafo. Grace Media Asafo. Okay. Castle House. Okay. Castle. Okay. Yeah. You better ask me. I was so TV. Juma DSO. Let me show you. Me wish me mama baby oda bia mano happy Mother's Day. Ena me sanso e wish e man nyina Mother's Day. Oba bia we oba time bia wa wo onwo yo ohe obi baso a oye mother. Ti me wish you nyina Mother's Day. That was the way. Me wish my so Mother's Day. You did the same. Juliana. Mama Juliana. What to find other woman? Oti region. Oh, isn't it? Happy Mother's Day. But we didn't say. We did the Jennifer Kotia. Jennifer Kote or Akotia. Ya ote Kumase Asafo. Yeah, I find but whatever. Abrutia. Okay. And I was your mommy was a very good woman. She's very kind. Odonipa Penipa Sempa, Tamima. Odonipa. Also, we send mommy. Yeah, we're free moko. Happy Mother's Day. Nena Siba Nimpon. Yeah, what Oti region. You didn't be what Roma. Juliana. Mammy Juliana. Happy Mother's Day. Namia Day. Antono Quam. Oman check. But also, I want to be my papa and my day. I want to know. I'm Juliana. Bye bye. Obaba, who did say? Jacinta Quente. Yeah, what's it fine? I'm a tea Ahojo. What's Ahojo? Now, Oma made more fine. Chonejima Abrutia no fine. Asafa Abrutia. You. Na and nay Mother's Day, then I'll catch your mammy. No, I'll phone him. Mammy phone you now, so I obey. I mean, Sharon, by a baby,
Titi mra yo wo mi ba wiase. Ne maame abra wo me so. Ti no me man embre enye kwa. Ti me dana so panya me sure onto no kwande. Yo, e beda se na na so na na ti ase. Bacho wo dipa de say. Dipa ya tapoko paka. Oh, okay. Bacho na wo free krobe so. Free bolga. Borga. Yo, and then I can kire awofo nyina wo maame ti ase. Wo maame ti ase. That's right. Enti wo we show maame happy Mother's Day na ka kire maame. Oh, borga. Mami, me wish you happy Mother's Day. Mami, me wish you happy Mother's Day. Na min sraw. Onto nkwandem. No man kwatenten. Ne nyini che. Eye wo ba. Asemasi. We asemasi. Edini ye atabapoke uzeden aidini atabapoke uzeda sede ya aide wo kire de wo kire ai abusia edini ye so tv gh edini ye so tv gh aha so wunya subscribe channel one subscribe no like no comment aha ene the live program ye de brewi the live na ma wo and so when you subscribe you no subscribe no like no comment no share the amount for so nya be dey ahwe ai ene mesime wo hye miame ho kani meyire abena jama happy Mother's Day ai oluman odopa ai abusiafo adofo a sabi omososo wo hye o mawofo no madofo na yekohwe mo baaye no ha ekohwem yesi edru so enti wo so frɛ na wo hye wadofo nyina aha nyentaso bi o me wo hye eye me maame baako ya ye frɛ no Mammeri ai Mammeri sebe wo ye nipa sɛ maame wei sebe o maame amase meka nze mase prekope pon he no ai wo si Mammeri pa em se na me woni mfoni na me bae no ne mfoni na me se kakra na me hu na so ba bi obia me wish no happy Mother's Day wono na Najat ai me yire me second wife ai me ware me no me yire nua no ai wono so me wish no e ja won so awo ai wish no na ma abena me wish mu nyina happy Mother's Day nya me nhira mo ne ade bia mo ye ma ai me ma ene me so bia no na me nhira mo ai me da mo se ma ya ade bebre nyame pa be ya no moye de maye no abusua enti aka won so me wish me bra ba ko yire ya wo won so mo nyina wo aye Canada ai Mr Bona me be frɛ wo ye so be frɛ na wo so awhye abusua ni nyina enti no nia wo ye won nkofo mfoni wa ha ebinum mfoni bi wa ha se ye de be kyerɛ omo a mo whye wo mo nyina ni edi nkan me wehye emfoni beba na etwatoa so saa ye ko nti wa wo de na so de de den aba wa wo de aba saa pepepe ohwe ye maami ya ono so ni mfoni ni ya wehye happy Mother's Day pa ya wish you happy Mother's Day wo omunyina wo abruchimem abruchimem nti wa wo de maaye no na wa send wo de e de aba na ya wish you happy Mother's Day nyamuni ho a enka yesu ye ni honom na mentom nkwanem mama nkwatenten me nua ba ye maami ye oda so ye fe no oba ya unua be mabako oso we show happy Mother's Day pa awrade nto nkwana wo nhirawo na o ma nkwatenten if you want more na yaba ye maame baako so ono so e wa abruchimam ho a ono so Mr Kojo Bona e we show happy Mother's Day Mr Kojo Bona e we show happy Mother's Day ai
Osei, this is my wife Nana Aduchumwa Papa bi. Yay, we do be. Say wa. Yo, any ye mami ba ko pe. Happy Mother's Day, oh, happy Mother's Day, happy Mother's Day. Everybody nto nkwanem ma nkwatenten e ma ye. Se ne wasi bi ya ahwe ye bra so no ama waye kama no nyame nhyiraw pa nyame nhyiraw me nhyiraw npa be ya no waye happy Mother's Day. Oba pa Nana Aduchumwa ya wo Canada. Nyame nto nkwanem bebre enne ye ma woda kese e ma nyina happy Mother's Day. Krobia Asante Kotoko yire hukani Lady Julia say wo happy Mother's Day. Wone na Asantehemaa papa bi Asantehemaa oso wonso ma happy Mother's Day. Yay Nana Aduchumwa yo ene yetwa so yetwa yenua ba ko so wa ha ya ono so ye frɛ no edine ba ono so ye frɛ no eye adanse bona nua ba senior sister Asantehemaa ya wo Germany ya Nana Abnawu obra ba ko se omaw happy Mother's Day Nana Abnawu jima yama happy Mother's Day. Na me nto nkwandem adanse bona no danse bona mo amobra ene wo hye mo no say happy Mother's Day too. Na busua nyina ni nua ma no mo doso e wo bia di mako nti wo so won fa wo de ma no de wo de ayeden aba wonti ne yesi wo ba bie ye ma me ba ko susu nie ono susu enso ye frɛ no eye Mr. Bona enua bema ne yire sister Adwoa Boachiwa happy Mother's Day, oh happy Mother's Day sister Adwoa Boachiwa nyame nto nkwanem woma nkwatenten no ma wonyini nche ma wonyini nche saa ne yehwade amamo happy Mother's Day to sister Adwoa Boachi ya also wo abrochimemu happy Mother's Day yetwa so wo de ma yo wa wo fa de ma na de wo de abantem say yetiti abetien se bi na ne cha no do so fa de bra na ye kwo ye nua ba ko ho adanse bona adanse Mr. Kojo bona ni nua ba pani ba ko so senior sister Mata ya redua wono so nie Mata ya redua ye ma happy Mother's Day, oh happy Mother's Day ya redua happy Mother's Day nyame nto nkwa no bra adanse bona Osei ochiao oma happy Mother's Day nyame nto nkwanem oma nkwatenten oma wonyini nche oma wonyini nche ene wo de wo hwede ama wo happy Mother's Day ye ko ye free ye nua ba Mata ya redua ho no na ye de ani kire eye adanse bona baba adanse bona Mr. Adanse bona the baba papa baba ho fe me ware de anka me je obe wa no e ma so ma ware abena ba beto wa beto me awade oba no hu twapa ye o baba ya ni di Stephanie Bona happy Mother's Day o papa say na me nto nkwanem oma nkwatenten nyiriche owo show happy Mother's Day Stephanie Bona happy Mother's Day. Every one more ani say ko the second daughter chale nana o ma ho fo second daughter amma Bona papa bi wow amma so ye me ba o amma the first born so your ba e friend no amma nana amma yo amma Bona o papa Mr. Adanse Bona say wa ma happy Mother's Day nyame nto nkwanem nyame nsirawo oma nkwatenten oma onyini nche oma osika oma ade o hwe koma so ade bia no ne ma nyina emre mumamo Nana Amma Bona ya Nana Amma Bona papa bi yo ya gusu a enwie yo do so se ye bebo ando ya mamo ye twen wo so de wa amfa de mai no
now so do dia yɛde aba ɛyɛ Mother's Day wish ɛne eguso a yɛgye na yɛkyɛ do dia kyɛ maame nom for wo wiase ne Ghana nyinaa ne Asanteman mu nyinaa yɛ wish maame bia happy Mother's Day kuro bia Asante Kotoko ɛyɛ ne ho kan Lady Julia so wish obi bia happy Mother's Day ɛne na Asantehemaa se wɔkyia oba bia oba tan bi oyɛ baltan papa bia yɛnim sɛ baltan bɔne ni asase so bebi wɔ hɔ pa bet yɛkyia obi bia ɔso wɔde ne nkyia sɛ bia Asanteman ɛne baltan bia yɛ wɔ Ghana bia sɛ happy Mother's Day and happy Mother's Day yɛfiri wɔn wɔn yɛ sɛ kɔ ɛyɛ na na adutwumwa bi yo ɛne ɛyɛ me papa me bra pani na ade nyinaa ne ho kani no wasa ade aba bio wɔsɛ awishiri yi ma no na sɛbio enipa ɔyɛ ade a ɔsaayeye ɔnyi na ya ɛsɛ ni din nana adutwumwa nana adutwumwa nana bona sɛ ɔpɔasɛm ɔdɔ yi pa ɔwish happy Mother's Day nyame nto nkwanam ɔma nkwa tenten na wonhyira wo wɔmpagya wo si bia kono ɛwɔ abrabɔ ade bia ɔhwɛ na bɔ bia wo nsanka nsanka sɛ na wo talent saa na ma de yɛ ho ahomete yɛ ho ahomete ba yɛ ha adwene nti no wanso emu saa sɛbio boa na mo yɛn ana yɛn kɔ ba akoso ɔto so yɛ ne niece ɛyɛ Mr. Adansibona ne niece so wɔne ne wɔne de ɔda so kɛse ɔne ne ba ɛyɛ edin de Bridget Nana Bridget also wɔ abrochima mu Nana Bridget Mr. Adansibona say wɔma happy Mother's Day nyame nto nkwanem na ɔma nkwa tenten na ɔmfa wo si bia ɛkono enti abusua edin no ɛyɛ So TV GH edin is So TV GH so unya subscribe channel subscribe no like no comment na wa share dem afro so nya bia hwɛ wa wo mfa wo de ma fa wo de bra na yen kama wo me ma me nua ba akososo wo de ne de baaye wonu kwade wo wodu Osei ne maame afiri mu but ode ne de aba me mfa nto so ma mfa nto so be ha ne pa ma mfa nto so ma no sene maame afiri mu ba odo ne maame pa o ma no maame so happy Mother's Day oni na da so no ye nua ba ko ya me dem fe no bolu oba pa o maame o so odo no maame pa maame afiri mu kafra nso so kafra maame da yie nyame mfa akransie yie enti wa mfa wo de maaye na wo de wo de aye den aba wa mfa wo de ma na wo de wo de aba me maame ba ko so wa ha ono so wo hɔ a ono so picture nie ono so ya we hye no happy Mother's Day happy Mother's Day maame nyame nto nkwa na mo hyira wo ma nkwa tenten e ma yen eno ani yigusu aye hwe no enti wo de e ma ye no na wo de aye den aba wo de aba pepepe e di amaye ne yeso ya kan di akire adofo ne ahwefo ne atiefo nyina yebekɔ ahoma no so ne Mr. Adansibona twetwe nkomo kakra Adansibona ye wo ya abrochima mu enti no yen kyere ho no ye befrɛ no na yen na twetwe nkomo atwetwe nkomo enti send me kan so unya and subscribe channel subscribe no like no comment na wa share dia ma afoforo so nya bia edey ahwe edini ye So TV GH edini ye So TV GH enne ye Mother's Day Mother's Day enti obia ya rehye ya yerenom ne ya Mr. Bona yo ye ko Mr. Bona hello Mr. Alaska Ebacho now what to say Bacho me ho ye pa ye do ba de ase ene Mother's Day na eja wo se ye si bi kire ye yerenom ne yawofo nom jana ye de o na de ba asase so jomu ni wa yi ni ho so what ya se omu na am ye ti ba bie
entino amehwe umfoni mfanto so ne be ya omehu nipa amene ne kasa no enukure sa dance bona eno no e bra ba ko pe na me nua ma mo ho fe pa o ma ho fo papa wow oh ira me kam ya me se we den kam wa dan kam fa ba ku se de maware koda mawade yo na Mr. Bona wadawroma eneye awofo imamefo dai Mr. Bona na da so no wa wonim no wona de ato nchen no eneye awofo dai ede na obeka kire awofo ne ma nyina ne wo ho kani wadawroma really the was in Kenya or the man was so TB so metia we TF nyina especially or TF man for ni maba boy was nyina me mo bia happy Mother's Day yeah Joso me man so o man so single father so mo so hwe o mo man so o mo nyina ya bata ni bibi mo so bi sa metia obia na Toronto for so be wo Canada metia obia na de likan pa me aduchua ona na say me ma mi film na me ma mi no so me tia na papa na aduchua pia na aduchua ya me me Yakobon Islama no yo because enya abotia na nkalaji tia me ne wo so otimi gina wa ne mama mo ye nyina wa fa ye nyina so kama amayo yo ya obia na Asantehemaa Mr. Penny Asantehemaa Mr. Penny o Germany o no so o hima o Germany o okay ono so pin ho ablokra Asantehemaa ono so metia ne pa azam ni picture to so kra min ya ba joabo achwa ono so me yire die ono so sade ni min ya ba me bla Penny yire no okay enti ono so metia chia ne pa na chia Mrs. Tamata na Bridget ya mama so metia o nyina na adwa fosia ono so me penyi ono ya no o nyina happy Mother's Day so ya ne pa ya metia ya tie fo nyina metia happy Mother's Day Ghana fo nyina Ghana o man so nchi akoso ma me fo nya ma me mo anu matete e de tukwan na metia Canada fo so fo nyina be happy Mother's Day. Yo, you better ask say, Jauso so nya wo turn time re na eja. Wo so wachia e ma nyina Mother's Day. Na me hira wo. Eja, ye ma me ba ko na do twuma so ye chia me chia ne pa Africa na wo so fa me chia ma ne ma me. Wa ne chia ma ne say. Se na wa hwe so sa ma ye. Eja yo nya ho abotre me ma de ye ho ahomete. Ai. Sa abotre wo nya nse da na se. Na me hira onto nkwa ne ma ye. Na enne be de nke ye mfa ho. Nanso ye manya wudi ye nje down tom for bi kakra me start me boy ya autonomy asem so me start ye no me ko bo autonomy asem so na me pesenka before say wotie so wote sa wo de ne ba wo sound ne ba wo kama de ba try me te pa clear dey fine na ye ka autonomy asem efa say Asanteman nyanke ye ntie ho emfiri Ghana ho ene ade na Mother's Day de enka ye nka ho asem so ye ade ehia ne hia what you say ade ehia na ede ne hia sabio baabi Otumfuo bonda de ne ho hia pa wo hwe Ghana ha ensem ne niema ekoso a titiri Asanteman mu ha ase sabio Ghana se ye hia mwa bi firi Otumfuo ho no mampalimfo hia mwa firi Otumfuo na se Ghana ko hia mwa firi Otumfuo wa musu firi Otumfuo oje wonso nanzo so menti ase se niema bi ho niema nketenkete bi koso a sabi ese panimu ntrafi mu asedua mfo pacho wate ase na sabio aban ti ho na sabi gbokun sensemi ba yeyi wanye obi amfense Otumfuo no to nsa frɛ no sabi Ghana hia sika ewo IMF a ye konem emfa omusu kire krobia sante kodo na no tuma na ye enti eba ne say na sabio kofo be so mo solitia papa no na empanimfo bia ye nhwe ha ti wono mo hwe saa keke papa menti ase wo ho
wadawroma wo so wo nkyire mu wo ho ne sei ya de enti ama yesi pese ye pro autonomy no wo nti ase wo mu ne sei se ye hia mi papa bi afiri Otumfuo de beba bet ye di na tem kan sem ani kwan se ka chen de obi ya di no ho hwe no mutie bi yeah ano correct ni nyina na waka no ade ni nyina ne se tanti ya oman bi a ye pe dodo no a ye pe awo ho asem asante de bi ka ye ni nia enti ama asante kuro no se no ye nyina no ya frafra kra ne sa ne wasate mai na ade ba kwa ama mpanifo no bia ya na odin no se atam we no eji wo mun samansa wo mun hu no pasibra chese si eba sabe chese times we na da yura so I just say ye hwe yura so instructions yura so mpekasa yura de abotre na de tin na konwa so abotre no na ma afali nyina ma asantefo no nyina edin a egusu a edin ye hwe it means that yura ho ene bibia ma ne ye enti no autonomy no de kasa a yebetumi ne yura kasa e ka che na onum de ne ma hwehwe ana na wo kan no Ghana ko mu omu hia mo a yura no mo dan no ana o ma akosi ne so na watima aboa o mo enti ono ani nto mu de aye ono ani na no ne ba ye wa Asante asase no so ana Ashanti region no so no sa ba se ye de this idea ehia se to na nimu a yura o ye panimu ordinary hwere so hu se asema ye kan ne to asuma yura bedi de nimu aboa ye na asem ni nyina me the say na wakofa asem ya ba because if you say me dey sa autonomy ne beto abonten no nipa bebre afre me ebi mo ese o mani je ho pa mabo mabato a o mo ka bibia na emom ebi nso adwinche a o mo de kire ni say this a Ghana e kwan na wo pa so chichire Ghana no eye Kwame Nkrumah mo ye nya independent no o mo ye Ghana kro no ti say before the unitary government I say ya ban bia ye beyi president ye mfanya ahinsam but ye beyi ba kuno de nya enim ne nya ya chanase enti bronu bia na se region bia no mo be bia mo de be she ni baba akonsem na ahweso amamo eno no na ye unitary government a omo hwehwe to wo enti fear ya ye ka autonomy asemi ke pediye pa dia constitution a omo de sha ayamembu ase no aye Ghana amem echechire no ebetimi aya amendment and the church Nyankopon da Roma o man pani His Excellency John man paka the constitution change and amendment o person o ye a wo yi nipa o person mo ye minimum say asem we the politicians no o put aka leader Tamers try so ye but the wo na man kwan a o de free mo ye papa Otumfuo o ba o ka ho asem kakra anso ye hu de kusi ye ena o man panyin ma nso aba won de ye hu so yi nipa abobo mu din a o se o mo nhwe na o mo nhwe no mo ka ho asem ente no ye empa be boni no na kwa se wo ho na ni nya no se sa constitution change na mo be ye no se ya nhwe ya nso a no so betimi ada ya to a ebi hu se sa be to aba na ye afa ama politicians o mo ye very tricky pa o be ka asem so an we a wonye na so aka da adam this that confusion we no the truth says o mo be ye pa ni ko say e che too much na o mo de ho draft na e ho nsem na ba but so o kan so we yi ni pan so mo be ye no ye ni so mo guso so mo guso obi ntimi ho say adanko that adre so ntimi ho but say ye push na force so government no o be changes no be so ye no na changes no be so no say na say be ya no e be dwom say onye changes in such a way say Ghana kro no the best change na called federalism federalism the port there and just Ashanti nkwa na betimi the autonomy or every region bia be di no so no wetimi ahwe no so na omopa no mo ade atsan Ghana kundin enti no I do time I say constitutional change in ba na say ba right way any person be ba na the same old school na old terms na omo de satina na omo de kakase the ho and then na yanko ba bia enti say no so as we make person won so mo shedo so na mbo hu de rule constitution na o ma penny ma say hwene ntisemo no ntisemo such a way that betuma sisima ma ye so Asantefo yetimi anya ye fa hu die wo Ghana kodi mo di ye won so ye free Ghana ye be Ghana for third year but ye betumi am ye die won so so man change constitution na ma na sa e che na ha head into kwada be ba kodi e be say ye bibia nkusi aga
It is someone here, nobody in the middle, quiet confusion, best actually, and said, we get another 58 years. It's equal to Mastermind, and Kuyemaya. You mean that I would tell another 68 years in the You, Mate, oh dear, yeah, said it's a good say a boy, Dawru, and the Dawru in Yabo, and no, you go so a bidding como. I bidding como be a fahon, and any dear, and then Mother's Day, and then can be been a boom cacassi and foca crantum, and no, yen to us on a yenti a mom do modiabana yen fama woman. Metia, me mamma so, and I do to watch your mammy. I say, Mother's Day. Some person woman here for the Asher and so said, my Asantehemaa or baby or Betty and Kevia who said, a good time I see now, they are more than empire, but as she said, so autonomy, they said, a band by confusion, I might have my adios, so only you, it is a young and now not hard, our officer, and my own boy in the job. Until Asantehemaa also radio station, the TV station said they were here with you. The best of class almost more devil. Obia more devil, and pass move. The more people the room. At the end of the corner, and positive results. And Toka at the home, union, and fair more than Sherman and Bible. Mate, you better was autonomy, so they can autonomy, autonomy for Asanteman. You better ask me, Mr. Quadrubona, Yamishra. You check another phone in answer. You. Any do be here. But you never can say actually. Bye. You are wishing for a dinner so TVGH. I mean, back also so. I also of France. Also of France. Na also yes, so person chia. Now if one tia dear and so person chia. One sebu. Woho na ochia wo mo enti no ye ne be kasa no so Mr. Menua Esio na o ayo yo meto watum na so ja so ye ma me agukura na se be se ma me fo nyina hu ye ai no kra ene ya wo ma me fo nyina da e de na wo ka kire wo mo ai na chese de chese meda obatan bia so me mo obatan bia so happy Mother's Day ya je mo je so ya me mama Dynamo fa our France to lose me mano happy Mother's Day sa so na me nua ba sewa me nua ba sewa sewa no ne cha kwa wo amoku pena amokom trap that na se de boutique no jumadie o boutique on ya sewa bapa sewa me patrono so me mano happy Mother's Day obia obatan bia happy Mother's Day yo ene ye beda wase so wonya mre na oso achia watiefu nyina ene ema nyina e wogan nyina beda wase ene Medasa afre wachiri ye di nkomo mate papa medasa bebe yo ene ameno yo aya biso films na mote ne nka no biso no biso ba kope ono so France ono se obihye batan bia happy Mother's Day nyame hira mo onto mo nkwanem na mo nkwatenten mo nkwatenten enipa ba ya na waye no enti no yeguso omo edom de eba no menua baba ko wose Alaska osro minka bi nchele mama wose happy Mother's Day to my mom adwo sa wo kwada so kumase kwada so ya okay mama adwo sa wo kumase kwada so ubaba eye Lydia Forsen ose odo papa happy Mother's Day nyame nto nkwanem ma nkwatenten na enyini che sa pepepe no hwehwe na de ope bia na awurade ma ne mrem ma wo
ɛna mea me bibia ma de nyina ɛyɛ ma me Valentina mɛka ne saa ma me hwɛ sɛ menya no a akoda sɛ menya no a ɔwehye ɛma nyina happy Mother's Day ɛma nyina ɔhye mu nyina happy Mother's Day enti Valentina Osei akoto agege woman agege woman wishing happy Mother's Day ono so e bad time na me ma me baako ya wowo nkransa ante e de fa na ante o ante e ma happy Mother's Day ma happy Mother's Day ma happy Mother's Day ma happy Mother's Day na me nua be ma baako so kwaku e boa on so wo hye ne maame happy Mother's Day happy Mother's Day enti maame fo nyina ya chia mu nyina Gideon na nampadu Gideon se o chia ne maame ni pon ye de nyina e fe na ante Gideon so o hye no happy Mother's Day ante ya chia wo ye sere nkwatenten ma wo esere nkwatenten ma pa nyame ma wo nyini nche no ma wo nkwatenten ne ye hwehwe sere nkwatenten ma ante ya wo eye nkransa asem na meken enti abusua fa wo de bra unya mfa de ma fa wo de bra na enche ye be sore so na ye de bifufura toa so ene Mother's Day ye dedicate program ni na mama me fo nko ye chia wo mo mamefo echia mu nyina mama nkwatenten sere nkwatenten ne sabi nhyira ne de mamo nhyira ne de mamo nti ya wehye aya mia mizigi boot ata zigi happy Mother's Day happy Mother's Day amire se menya zigi a na nso so achia bi ama me ya chia obibia nti abusuan fa wo de bra na enche ye be sore so fa wo de bra enche be sore so enche be so dwumadi ne so nti so wunya mfa wo message maaye ana wo picture de be ba na ya show e de a kira dofo no nya mfa ma fa wo de bra na ye nsore eso ye nche da nche sa nti ne no e dedicate program nyina de ma ye yawofo nom ne dedicate program nya de ma wo ko ne ye emada nti ye che obibia otie so ti va hwefo nyina che mu nyina ye chia mo nyina e da ma sese mpempe so mo de aduru ma ya de ma ye bi nipa be ya no waye dai waye no nipa be ya no waye no Ziggy o na ene Mother's Day o na Ziggy boot e fe na ta ya odi ebu akwa ama akusa abu akwa hin o me nua ba yi wa bre wi ase che me mpo na dia na o ka kire ma nyina me we say ma nyina happy Mother's Day, especially single mothers like me and man na jam kwara mo so na za wo de ja bo so sa ma ni nyina o nsira wo mo onyi sa ma no e botom sika nyina megu ma ni botom na juma mo ye nyina so mo ya ba juma so mo ye de mo sika mo ye nyina rade chini nyina megu ye botom amen e ho nya se o ma ye nkwa no mo ye na o ma he 3344556 yo nsira ma nyina me ma akoso e cha awo abrochimem USA happy Mother's Day. Hey, me mami ayi, enya ayi. Ekikime happy Mother's Day oh. Yeah, me rafin po. Ekikime. Yo. Mate, ene de ene birthday. Ene the birthday. No enya enfie 68 years. Ochina and birthday. Man, happy birthday in advance. Yo. Mama, I mean sure why. Yo, Ziggy. Yo. Yes, you don't know. Pa. Yo, Ziggy. Any me program e fra o.
Me wo live e wo YouTube so social so TV 20 your point me from. Yo. Abusia eye Zigibut me nua baba akopɛ. Ono na wono so ehwehye eye adofo nyina no. Wo hye wono ne maame nimpon. Me be say me surprise me maame baako. Mami Lucy. Me say me surprise na hwe say ni nya no a ansa na mapon na Mother's Day nyina me mfrɛ no me mfrɛ no esi me nya no a na eja waka bibi a kyerɛ sɛ bio ma nyina ama me ko na maamefo eda maamefo da enti no wa wo mfa wo de ma na wo de aba na ye na ye twa so na yakɔ saa pepepe wa wo de bra na ye twa so kɔ ntino edini ye so tvg so nya subscribe no like no comment no share e de ama ofro so nya bia edai ahwe Mosomfo Alaska na matena si kwaku Alaska na matena si ya me de life yi brewe o so tv so e beta de life for bremo e wo program dodo na ye be sha ase aye so nti ya na wa follow no wa subscribe wa me no wa share ene first time wo hwa na wo so wa edai wa share de ama afoforo ahwe bi e de ama me nti no abusia yen kasa kese ewo dwumadi no ho ene program no ye dedicate ni nyina e de ma ema maamefo se na nua ba ne ka single mothers ye dedicate nyina de maam mabre ya meme jagum so ya mun ko radio station mun hu ana ibinu betena ho besu eno mo bre na ene dedicate program de amamo se monkafra na mayade sabi akoda bada oyem saa 9 good months na no akire no uwia ya saa be ma kure ye meme ya saa jabo so emu atete ebu ekom na de wo mo e ma ne bre o mema ma ne bre ye bre so de ma ne bre pa nti be sere papafo ne se yenti ani mfa hwe ma ne yi se wonya ready se obewo a menwo awo ne na fom saa o se wonya ready se obewo a menwo ene ma no so bia so odene papa enko ho so ho na me firi bai wono akofa nyinse na beto abusua so obawo bawie na ne obedi kwa no onya bi na akoye problem de ama no ti be sere e ma se mo ya ade am mu odu mo som bo ma yen enti mo hwe mo so yi e ma wo hu o aya ne yenim ntia e ma ho hu mo som mo de maye pa mo som mo de maye enti no e meka nyina ne se e ma na me nhyira mo nyina on to mo nkwa ne mo ma mo nkwa tenten maye se me muni hwa yi ni ho ai edin no eye so tv gh abusuafo me de mo besia na da senne ye besa atoa so e de amamo me maamefo ya mo wo hye omadofo happy Mother's Day no me pese me de omo de ni twato ana ye de epon enti no esia no mo ahum biwa mamu bye me tie obibia me tia me ma na ama na yaw na me nuanom kwakuura Junior Gideon na ya me tia mu nyina me nua ba bena chia mo ofi mu nyina che obibia ne maame amase wa so ya me nhyira wo nto nkwane mai sa ode ba asase so pia me wish me maame ba bi oda bia be mano happy Mother's Day ena me sanso e wish e ma nyina Mother's Day oba bia wo oba time bia wawo onwo yo ohe obi baso a oye mother ti me wish o nyina Mother's Day that was so way me wish my so Mother's Day did the same Juliana what to find other Roma Oti region oh isn't it happy Mother's Day but we didn't say within the Jennifer Cote or Akotia ya ote Kumase Asafo high fine but other Roma Abrutia okay
Entina abusia ya mami was a very good woman. She's very kind. Odonipa penipa sempa kame maha. Odonipa. Also we say mami ya wo free moko. Ojen happy Mother's Day. Ne na siba nimpon ya wo oti region. Didini bi wala Roma. Juliana. Mami Juliana, happy Mother's Day. Nyame ye dey. Onshira wo. Ontono kwam omanyini nche bibiri. Wado aso awon be ma papa ile mana dey. Aware no. Mami Juliana. Yedo wase. Bye bye. Obaba udi dey say. Jacinta Quente. Yeah, what's it fine? Mete ahojo. Ahojo. Bachan. What's ahojo? Bachan. Na uma made more fine. Chonejuma wa abrotia. Abrotia no fine. Asafa abrotia. Yo. Na ene ye Mother's Day dey na ka che o maame. No awofo ne maame fo nyina so ayo be. Na mi shira no na baye bibire am. Ti mra yo wo mi ba wiase. Ne maame abra wo me so. Ti no me man embre enye kwa. Ti me dana so panya mi shira no onto no kwande. Yo, e beda se na na so na na ti ase. Bacho wudi pa de say. Dipa ya tapoko paka. Oh okay. Bacho na wo free krobe so. Free bolga. Borga. Yo, and then I can tell awofo nyina wo maame ti ase. Wo maame ti ase. That's right. Enti wo we so maame happy Mother's Day na ka tell maame. Oh borga. Mami, me wish you happy Mother's Day. Mami, me wish you happy Mother's Day. Nami srao, onto kwandem, no man kwatente, ni nyini che. Eye oba, asimesi, we asimesi. Bodi. Bodi. Tapopaka. Oba. Thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.